Dit is een nieuwe serie van predigten met het thema Gott Sien niet volk op Erden. Uw redner is Johan Ditch. Ik freue mich weer op deze gelegenheid met jullie stoutje top te komen. Ik wil uit die eerste 5 Bücher van Moses predigen en we willen ons dan besonders met het jüdische volk beschäftigen. Hast du allemaal gemerkt dat het jüdische volk in deze Welt scheinbar een zeer wichtige rol speelt? Dat is besonders bemerkbaar, weil es von Israel im Vergleich zu anderen Ländern veel meer geredet wordt. Hast du allemaal gewundert, wo kommen die Juden eigentlich her? Waarom zijn viele Menschen dit Volk als wat Besonderes? Die Antwort zu diese Fragen worden uns hoffentlich ganz klar worden, wann wir mit dit Thema Werk für Werk wiedergehen. En dat bringt uns dann naar den ersten von 5 Gottesmannen, die wir in de nächste Tijd betrachten wollen, von die Erleben und von ihre Erfahrungen lehren zu können. Dis Mann, mit wem Gott ein ganz nieuw Volk anfing, wie Abraham, oder so es wie Plattdeutsch sagen würden, Abraham. Wir müssen nu an uns denken teruggehen, naar die tijd van ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dat waren dan al meerdere duizenden jaar na die tijd van Noah. Na die tijd van Noah keerden die mensen Gott waren bold in Regen. Scheinbar ging die mensen dat na die Sintflut wirtschaftlich wohl sehr gut, dat sie wohl von Gott vergaten. Sie dachten meistens an sich selbst en wat sie doen können dat aan dat Schein ging. Zo'n Streben führt immer nur eine undankbare Gesinnung. Die Bibel sagt, dass ihre Gedanken verfinstert worden, so dass sie anfangen, den Satan seine Lehres zu leben. Dort führt nur die Aufjätterie und letztlich zum Heidentum. Und so wird die ganze Menschheit vor hunderte Jahren nach der Sintflut in eine Aufjätterie gebunden. Die Bibel sagt uns in Josua 24, Vers 2, dat Abraham zijn vader Terach ook een Jetzendiener weer. Aber Abraham moet irgendwo eine Veränderung erlebt haben, dat Gott mit ihm reden kann. Davon können wir auch was lernen, dat wann auch unsere Eltern keinen Worten glauben an Jesus Christus noch gehen, dat wir aber nicht gebunden sind, auch den Weg zu gehen. Gott hält die und mich persönlich verantwortlich für uns Leben en wat wir für ein Glauben an ons Leben annehmen. En so lesen wir, dat Gott Abraham beroepen deed. Wir lesen dann uit 1. Mose Kapitel 12, 1, wo het sagt, en de Herr zei zu Abraham, go uit dien land, en weg van dien vriendschaft, en uit dien vader zijn huis, en een land wat ik die wiesen war. Diese Begegnung mit Gott passiert, als Abraham noch immer in Ur wohnt. Dort wordt ons in Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 2 bestätigt. Da sagt dort, der Gott von der Herrlichkeit bejegend unseren Vater Abraham, als hij noch in Mesopotamien war, ehe hij naar Haran trok, en Gott zu ihm zei, go uit deinem Land, en weg van dien Vriendschaft, en kom in een Land, wat ik die wiese war. Wann wir im 11. Kapitel, Vers 31 noch kijken, dan zei we dat Terach met Abraham taub van Ur wegtrok naar Haran. Door starf Terach. Einem komt het meest so ver, dat Terach Abraham bereden deed, dat ze liever alle taub blijven zullen, en dat ze dan in Haran leven zullen. Dat deed Abraham dan ook, aber dat wir noch nicht, wat de Herr am gesagt hat. Nicht bloß sollen sie ihr Land von Mesopotamien verloten, aber hij soll ook zijn vader zijn huis en zijn vriendschaft verloten. Wat dat voor Abraham bedienen deed, kunnen we ons vandaag schlecht voorstellen. Zu die tijd gaf het zo wat niet, dat Kinder irgendwo allein handtrokken en wonen deden. Nee, die woonden alle dicht taub. En dat is ook vandaag in vele van de oostelijke landen nog immer de geval, dat zij als families taub blijven. De Eltern en de Kinder, de Grootkinder en sogar het Freundschaft aller. Wer uit diesen Familienkreis rüttrok, wordt van alle als een uitpunt aangezeien worden. Abraham soll nu een uitpunt worden,
wils de haar am beropen had. Dat moet niet rood licht geweest zijn. Vandaar dat de haar dat ook nog immer. Eerstens beroopt hij ons, dat we Kinder Gottes worden zullen. Van de natuur uit zijn we niet zijn Kinder. We zijn durch onze Sünden von der Gemeinschaft mit Gott getrennt. Aber Gott sagt durch Paulus, darum sind wir Christus seine Geschäfte, so als wenn Gott ju durch uns vermonen wird, werd wie ju in Christus seine steht, lot ju verseinen mit Gott. Durch die Wiedergeburt war wir dann seine Kinder. Für viele ist das gleich so schwer, als für Abraham diese Beraubung not zu gehen, wils ihre Eltern oder Geschwister dort nicht verstanden wurden. Sie wurden dann auch als ein Uitpunt oder ein Überschnappter betracht worden. Wenn die Herr zu dien hort redt, en dat kann sein, wenn du die Bibel las, oder wenn du nur so eine Predigt aus dit hörst, dann sollst du nicht proben, dort von die Weg zu schuwen. Der Herr hat eine grote Liebe für die, en will die ein ganz anderes Leben schenken. Krijgt zoals Abraham, weil hij die vom verkeerden Glauben oder überhaupt von keinen rechten Glauben zum wahrhaftigen, lebenden Glauben an anbringen. Wann hij die von dir raubt, dann sei doch gehorsam en doe dat voorts, wann auch die Menschen die dafür nicht verstanden worden. Aber dat jaft noch eine Beraubung. Nachdem wir seine Kinder geworden sind, raubt der Herr uns in seinen Dienst. Dort kann ganz verschiedene Sorten von Dienst geben, je nachdem, wat für geistliche Gaben hij uns gegeben hat. Jesus sagt ja auch von der noch zu seinen Kindern, folgt mir no, dann wo ich jünt zu Menschenfäscher merken. Um diese Beraubung gehorsam auszuleben, muss Abraham viel Glauben haben, dat Gott auch wirklich mit ihm geredet hat. Immer weiter, wo wir in dieser Geschichte sein, wo sein Glauben uitgeproefd wordt. Dat fängt damit an, ob hij wird willig sein, sich all die meer mit dem Antragen zu merken und all die Missverständnisse von seiner Freundschaft ab sich zu nehmen. Gott versprach Abraham sehr viel und dort nahm viel Glauben, dort alle zu leben. Gott hat je gesagt, ich will die zu ein groot Volk merken en will die segnen en will die Namen groot merken en du sollst een Segen zijn. En ik word die segnen, wat die segnen, en wer die vervliegt, wo ik vervliegen. En die zullen gesegend worden, alle Geschlechter op de Erde. Wat bedeutet all dit? Wat we hier zijn, is wo Gott zijn groter Plan für die Menschheit wiederging. Hij versprach hier, dat uit Abraham een ganz nieuw volk entstonen soll. Hij wil am segnen. Dat meint, dat Gott am Gott stonen wird en am Ärmer bistonen. Dit volk, wat uit am entstonen wird een grote Namen in de Welt haben. Dat wir immer so, en es von der auch noch immer so. Kein andere kleines Land in der Welt kriegt so viel Aufmerksamkeit als Israel. Aber hij versprach noch mehr. Wer sich gegen dit Volk stahlen wird, gegen dem wird sich der Herr auch stahlen. Dat habe ich in der Geschichte auch al verken gesehen. Einmal nur das andere Mal haft hij so tun proeft durch verschiedene Völker, dat Volk Israel zu vernichten. Gott haft aber immer die Völker bestraft, wat dort versagt han. Dat laatste in deze Versprechung ist, dat durch Abraham alle Geschlechter op de Erde zullen gesegend worden. Dit is nu de tweede Mal in de Bibel, dat Gott versprach in Rade zu schicken. In Adam en Eva wird die Versprechung noch ziemlich allgemein. Dort wird einer sein, wat in beiden Feind wird den Kopf verklongen. Hier, in dieser Versprechung zu Abraham, merken wir al zwei mehr Dinge. Des Rade wird von Abraham aufstammen, en hij wird für alle Menschengeschlechter auf Erden zum Segen worden. Wenn die all dit gesagt wir worden, wirst du dat für sie gelebt haben? Bestimmt wird Abraham dat auch nicht alle verstanden haben, en wat dat alles meinen soll. Hij soll een groot Volk worden. Hij wist je dat voor Amen seine Früh nicht viel Hoffnung wir,
dat sie jemals Kinder haben würden, weil Sarah unfruchtbar war. Abraham wird auch bestimmt die Gedanken gekommen sein, dat hij sich vielleicht getäuscht hat, ob Gott wirklich mit ihm geredet hat. Ob hij diese Gedanken hat, weet wir nicht. Wir weten aber, dat Abraham dat geloven deed, wat Gott zu ihm gesagt hat. Der Beweis dafür ist, dat hij deed, wat Gott ihm gesagt hat. Hier denke ich gerade an eine wahre Geschichte, wo het klar wiest, wat het bedeutet, wann einer leeft. In Kanada gibt es een sehr hoher Waterfall wie Niagara. Eines Tages deed een man in dicker Strang hoch über diesen Waterfall überspannen, en dis man heet Blondin. En hij weer sehr geëift op dem Strang te gaan. Hij wil dat bewijzen, dat hij niet bloos op diesen Strang über den Waterfall übergehen kon, aber dat hij ook ne doorfair eingerechte Mestkorb doorheen schuiven kon. Viele nieuwsgierige Menschen komen en checkten toe, als hij de Mestkorb mehremaal über den Waterfall schauf. Dan roopt Blondin een man uit die touwtje en vroeg, gelijfst u dat ik die kon en deze Mestkorb doorheen schuiven? De man zei, ja, hij gelijft dat. Hij had je doch gerade gezien, wo Blondin dat eenmaal na het andere Mal met de laadje Mestkorb deed. Dan zei Blondin tot den man, dan kruip nap. Dat wil de man dan doch nog niet. Also, wat bedeutet dat dan, als hij zei dat hij gelijft dat Blondin am kon doorheen schuiven? Dat meint, dat hij bloos een kop geloven had, aber noch lang nicht reit wir, diesen Blondin sein Leben anzuvertrauen. So wird het aber nicht mit Abraham. Sein Glauben ging vom Hort an de Beinen an. Die Bibel sagt in Kapitel 12, 4 en 5, en Abraham ging los, so als der Herr ihm gesagt had, en Lot ging met hem met. Abraham weer over 75 jaar oud, als hij Haran verleidt. En Abraham nam Sarah zijn vrouw en Lot, den zoon van zijn broeder, en alles wat zij hadden toegebeurd, en de mensen wat zij aan Haran gewonnen hadden, en zij trokken los om naar Kanaan te gaan, en zij komen in het land Kanaan en aan. Wanneer we ons dat nu proben fertig stellen, dan zijn we meer als een klein groepje van mensen met een paar herd schop, kozen en rinder. Abraham weer nu al een rijke man. Hij had ook veel dienaren, die al de arbeid deden. En die deden ze dat familien van een mens dooraan meten, hoeveel vee en hoeveel dienaren hij had. De meeste dienaren in die tijd waren skloven, wat gekocht oder ook geërven worden. Dat zegt aber niet dat hij dat bij Abraham slecht hadden. Im Gegenteil, zei wie later, wo seine Arbeiter am veel rekenden. Von Haran trokken ze dan langsam de 600 kilometer in de Richtung Südwesten. Dat moet wat op zich gehad han, met al de honderden stekker vee en schop, glücklich Ziel aan te komen. Dat duurt eerstens mehrere Monaten, en de weg wie ook niet ongefährlich. Dat gaf op de opene stapen veel Räberbanden. Wo zij heen gingen, wie Abraham ook onbekend. Hij was je nog niet in Kanaan gewesen. Want dat hier in de Bibel ook zo kort en knap zegt, dat Abraham Haran verleidt en naar Kanaan trok, bedient dat voor hem een gewaltig ophefsel. Dit onderstreekt dat nog doller, wat van vasten geloven Abraham had. De schrijver aan de Hebreeën drukt het zo uit. Durch den Glauben wie Abraham gehoorzaam, als hij geroepen wordt, en een land in te reizen, wat hij nachher erven zal. Hij trok eruit, ohne te weten, wo hij gaan zal. Dat duurt aber nicht sehr lang, but die tweede proef kwam. En vers 6 lezen we, en Abraham trok durch dat land, but de stad wat Sichem heet, bij den Eekeboom van More. De Canaaniter woonden te die tijd am land. Nu wie hij in Kanaan, aber wordt hier ruim zijn voor hem? Dat land gehielt je gar nicht aan. Hier hadden de Canaaniter al honderden jaar gewoond. Ze waren je een groot volk, en hij wie je bloos een man.
Manch diese Menschen wird het ook nicht leicht sein zu wohnen, weil sie sehr kriegerisch wären en derche traubte Jetzen aanbeder. Für ne vriendelijke opname van de Kononiter brukt hij nicht ablüren. Als hij eerst bij den groten Eichenbaum bij Sichem weer, sagt de Schrift, en de haar bejegend Abraham en zeid, diene Nachkommenschaft, wo ik dit land geven. En dan buurt hij den Haaren, wer am bejegend weer, door en altaar. Zo'n grote, oude Eichenbaum had te die tijd een bijzondere bediening. De heiden te die tijd, en besonders de Kononiter, deden gewöhnlich an zo'n grote Baum een Jatsendienst durchführen. Daar worden de schändlichste Dinge gedreven, en sogar kleine Kinder worden an ihre Jatta geopfert en verbrannt. Manch zo'n soort Menschen wie Abraham nu mank getrokken. Hier sagt het aber, dat Abraham den Herrn een altaar buud en am aanbeed. So deed ons Herr dat zij verken. Hij viert zijn Kinder zo, dat sie ook aan de schlimmste steden voor hem in Licht zijn zullen. Dat is niet Gott Sien willen dat zijn Kinder zich verkruipen en van de Welt terugtrekken, dat ze meist keine Berührung met de Welt meer haben. Jezus zei eenmaal, je zijn het licht van de Welt. Wanneer we dat zijn, dan zal we de Weltmenschen den Weg om Herrn wezen, durch ons Zeichnis, aber ook durch onze wandel. Abraham deed het aan dem, dat hij door den wahren Herrn aanbeden deed, wo gewöhnlich ook Jatsendienste durchgeführt worden. Dort han de Kononiter bestimmt geseinen, en waren Abraham no seinen Glauben gefragt han. Vielleicht bist du al een Gotteskind, zoals Abraham wir. Du weißt von der Tijd in dein Leben, wo du über deine Sünden hast Buße gedonen, en du hast ihn Vertrauen auf den Herrn Jesus gesagt, dat hij all deine Sünden vergeeft haft, en dat hij die in het hart gegeeft haft. Wo zit het damit? Bist du ein Zeichnis für die, wat den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben, so's du dat hast? Weil wir nicht proben von der Welt wegzukommen, aber weil wir biblisch handeln und proben so viel Menschen als möglich durch die Botschaft von Jesus durch zu raden. Jesus zei einmal zu seinen Jüngern, je zijn in der Welt, aber je zijn nicht von der Welt. Abraham wir nu wirklich in der Welt, aber dat meint nicht, dat hij nu weltlich wir. Nee, hij wir manche Weltmenschen, wie's Gott am doorheen geroopt had. Daar soll hij van den wahren Gott reden. Dat zal wie ook, wo immer wir zijn. Dat wordt ohne Twijfel Abraham seinen Glauben ziemlich geprüft haben, als hij von Gott hield, dat hij dit land erven soll. Wo würde hij als ein Mensch dit land übernehmen, wann hier all die Kononiter woonden? Er kwam aber bald noch ne derde Glaubensprobe. Abraham trok immer wieder om Süden. Dat wir neidig, wils hij sehr grote Herden had, en dat Gras en Kanaan nicht so dicht wir, als wir dat meistens gewandt zijn. Wo hij nu wir, is ne ziemlich borgerige Gegend, wo die Weide ook maar spärlich is. Aber je wieder Süden hij trok, je 3 jaar wart dat, aber boven daarop gauft het te die tijd ook nog ne Hungersnood. Wils Kanaan sowieso in ziemlich dreigend land weer, gauft het door iedere mol ne Hungersnood. Als de weid dan abgedreigd weer en dat water alle wordt, wordt Abraham iedere mol nou gedacht han, wat dat alle te bedienen had. Gott had hem hierher geroopt. Would hij hem dan met al zijn vee en zijn familie am sterk loten? Ob hij anfangt te twijfelen, zegt de Bibel ons niet. Aber wat hij nu deed, wiest, dat hij zich plötzlich liever op zijn eigen goeddenken verleiht, als op Gott te vertrouwen, dat hij hem in deze hungersnood helpen wordt. Dat nächste komt een ziemlich treurige Geschichte über Abraham. Die Schrift sagt uns ook dat Schlechte en nicht bloß dat Gode von Gott seine Kinder. En Vers 10 sagt dat gaf ne Hungersnood im Land, dan trok Abraham rauf naar Egypten, om dort als een Fremder te leven, wils die Hungersnood zeer schwer op dat Land lag. Egypten wie een besonderes Land, noch wie der Südwesten von Kanaan.
Dat bijzondere aan dit land weer, dat die Nil Riva door dergeraan. Dis Riva is zeer groot en heeft een zeer breide licht aan jeder zijde. En deze licht is al Egypten Ackersland, wordt dan ook leicht te bewässeren ging. Want dat hier ook niet regent, gaf dat immer veel Fouder en eten, wils de Egypten land vom Nil Riva bewässerden. Dat wist Abraham ook. En zo heeft hij bestemd gedacht, hier wordt het veel leichter zijn, zijn herden Rinder en Schop durch te voederen. Aan eind had hij aber scheinbar niet gedacht. En dat weer, dat Gott am nicht gesagt had, hij soll naar Egypten tragen. Als hij dan eerst bol bij de grens weer, dacht hij door even na, wat voor Gefahren am dort begegnen kunnen. En zo war wie het nächste Mal zijn, wo de Herr den Abraham uit een ganz schwierige leer uithelpen moest. Aber meer door even het nächste Mal. Onze tijd is weer om, wel we nog tot beten. Lieve Herr, we danken die voor Abraham en zijn familie. We danken die voor zijn Glauben, dat hij zich beroepen leidt, en dat hij gehoorzaam weer doorgaan te gaan naar een land wat hij gar niet meer kent, wils du am dat gezegd hast. Herr, help ons ook, dat we die gehoorzaam zijn, en dat we die onze vollen Glauben schenken. Amen. Wanneer je nog vragen hebt over dat wat je op dit programma gehoord hebt, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op